Tuwana si was na kayo. Matili madala. Ngatik interest ka bakos di screen na kipelsinge. And we goes. Kimalutlut siya maash ki len misinge ya. Kaksikin kat ki mo lash. Nilaka din nga nagkisilen sa asa ki kat mo lutyak. Naki wala nalal in his presence. Tastam singe. Len singalan kosh ki 2025. Awingin about it kosh nidon kosh. Kadal kasam-sam kun na ki Wuhlwelah si ma. Akkalimiyak na sin Mwet mabang Nazarite nge. Abafak mo ke si fafak mo Wuhlwelah na sin Mwet Nazarite. Aske buksige babalafak ko bang oikyak on gosh fosin na ke algosh. Kat fak mo numbers on gosh sin ke algosh. Nangan pain ko usmay da ka inwigat kilen misingya. Finshak mo ko usin kain long. Kadin kain sisin chike malutut siya nga. Kasi school nga metiging ngan kain share mamakat matayang nagkikipel siya nga. Kung fin wigat ki background na nakmanas. Kasikat wigat siyang baki magatas kaya katagay ni sisin chikin kastan kat. Dipsala uns ko nga met pakat fast na met.
katlong linale. Glödin gat gemolash, kaksigen gat, stagnuk nga, me, sista, nitse luobiengan kan share, nage network laka, magat matayang nakeo, siya si makan wigat yang, arhin circle lasha, apa nang efine, mo isasyum, malalasyum gumingan wigat, kiltu singe, kalindaga samsam kun, nage oye sima, katkan lutut kun benake, insan karikat kikalan sa plasha, kemol lasha. Ito ko samsam kun nage Nazarite nge, namin week sim singe kate samsam kun nage siye siya pa ito ko yokke, nangamalay ni kasma, kataga matayang kimulutut ke week singe mande am daw ki kesta na siya ke kadin days wine makong maneta ko ashma orela nage me system lasha abaga chil pataga kile nige asha ingain tawu shupon malutut mashme am singe kadet ka sharam ke the Nazarite forcing panage Wuhlwelah si nasin met Nazarite nge na pukse ma de sharam ke nge pukse akakos ke papal nada shange wekke ka numbers ale yokshi pe kadin de pe ingan di composition ke insan kashikat pe inmo kikat riti me kanwa da nakadita la me uksinge entails ka daga alisista pella en samsam kuna na kipelsingan lang si vaklon singat ke daga nila siya anesta win masingal kiyan singe ale ngayon nga daga wikom ke tu singe en wi samsam kun malututa the metigat fashion meta naknas wiya kipelsinge nga proy kasla tayo gumashuyan nakmanas kung proy pekeski kainin mapespes makatash kem singe atagani proy kat kaksagan kat papa kulo malap ke karangan yaklom na siya lusen maulash kikatanin siya nina kyesh susten na finfel singe eko makola nasin baba tamash metlash nakayawain kain kashikat ke tofla lash finfel singe uskat menige sharap si somla katitala kumshak na in control ke maulash kumshak na shape and mold us naki wulan alom naki makom oregat la nakeo panagat lang si space ng kaksigan kom tapay la kum kat mold si fun na kat si na nakilang si ora la ka shaw fela kis ben lang si lum na si shmeta kum sa pay mawin ko lang si fun nandum ke Jesus Christ ilda ka pasiselle ka mold fin fela yato ngul dolu ke physicality lala kis ben lang si ke design lum na sil pese makuluklasha usum na finchaksing in akademi katangla lal ke katangla kalyak katangla makuluk na kewa finchaksing inusya na siya matlalal fungila kat na kewa malalal fungi kea ke oya singi kade we ace mode kat kula malap na siyong ke kaslom to ka alina akay kat na kilalal fungi lash ke wen na dum kumakalem ke mas talomin rom saptas ngal fasya la katwin faka klem da lak la by Jesus Christ it when kulo si fun na dum daga misya molyak to gun lendolo kumakalem ke mas talom na kada fa we ace mode na panang akngeng ye kat kadinda ka na yetom ke pesingin kaksakin kom kum nikiye ke mas talom kadin som faka ke kaslom na fin felon na fon Apan kat matayang nagkikiltu singi, inorek magan internet in kain
faculty castlemain faculty na finfelan fon kat kuloken gene kushngek magom orela kat meda kan rek makan mising in kan we faculty gospelom na sinbad din circle lasha ka finin lom session kan ses ka madin sia lasha nakmas we kat kemelututa kashikat ikesta kalmen melututlom kat nagawan kain ita kalmeye in moikin to gani belasha ke pelsinge na naklasha aspeyurun metlashma matain mas ke pelsinge manul loski physical limitation lalos ka finne pataten na naklalos ka keok lalos ke mas lalos papakalengat prain asum ke pelsinge sa kepnak nasum kumingan we metlashinge kungan kashalos we seek comfort finne kat si fena bema de aslomono the en gadashwe nakmana saplak megalgati katetala kasakuriklum eurekma kat proibe kemetlash mamda ke pelin ashurla pelin yokshalla mangina kalimina shesh la ke winna dumda katangla mi se singe panangara kat metlala alfungi bangon mi se mamutulla sena mas talo makkalemi ale kalimla aspel si metlala alfungi so na yurum ke mana wolen alom in kainosinasyon akkaya kat kilala alfungi lasha kadin rapture ready kadin matana tapna pel si makumefloko kat siaksiyum kumin nakmanas kasha talik nadash na kewa mam tapen kapir katalik nadash magolan sum wilutlut ka en ilosorek mabewe kat prake health lalosa kat prake future lalosa prosperity lalos kat mishesium kat papa in kasha be met kollash dawakin si kasi siyaw kasi ushishik e finne na ke met kollash ke government ka finan White House United Nation kamutan fellow yeah nakmanas kasha kat papa met kollash in kain diet and nagema kom sapkin kadin kan karangan katin mas kadin kan karangan met sena vinen kadin kan karangan met makaimtel ilosya shiksin malik akkay matlan church in the dui ke makunelos da fakak ka on kainu siya kasha kain outreach oyevaka evangelize kasha kat kadin kain losien vulwash kinuknugin meunlom sülben a fastsang en vastnamet keinem kat papa kat fakulom alap nasyum ke kadakolan do ke pelsinge kat lalfungi la kama wikat non lom siya kom syungyen kat in kain arorik mala ikesta na siya ke malutut lomo e kadinge sapay kat ten vaki gaslom amen Glomalap, kaksigin kat kita kanila siya. Ang pain ko sa kayo ama aspeke pelsinge. Kos mo isa sin kain ana ke tam dahil kinyil relange. From Columbia, Georgia, in kan taga wikat. Na ba nang kingay rela share lagak. Nakatash kyaw itkos nitlong ul. Kasi onsu konge kadin long lagatash sik nagatwa mit ki me malutut si march misinge ngay ala yok sipe kadin kay taga sis. Yeah, click like and share. Just to be near, they want
Global jingat ke maulash eglona shin Mwet wiyash mayak laon sa gongena kadingan long la insang atol la maluto chima ash misingi. Na ingin na katafash na mit na ki maluto da lon jingat ke maulash akkay gawas na kaywa kat dutut na kikastan gat top na dakalala tawi katawi ke belsingi. Nara wuhlwelah na sinmet Nazarite inbangan fakke na aske puksya kakoske babel nada ke oekyak saptaon ko fasin ke algos. Bel boys nga kalemila nampa mana yokshi pesiki me rikmalan kata. Nara nga kalemila siela kalemila askat mo si fun. Nga kalemila kaya fin katel wikat Roma algos tolmul siye. Kat plus nga ka kom metluo kat maturity si pangan. Fin ni tao sinigas line kat pasikya ke kante sima reklamon Carmela ke long sima atakan ka siya sakak lang lai cha sang me katangla met ang fuko ke prophet lan behela. Nara tolu el ka na ke Trinity kat papa kat wen kat ngan matal. Ako sila ke four corners of the world. The make us grace langgalang. Kaya nga masya kaya sipray la kaya pa. Nga isam ay siya sa totoy mo lalgos. Nga pako mo. Nga syek na kiwi dalikti ka. Nga syek na kiwimtan kiya ka. Nga syek na kilikawak la ka metla ka. Tama na kiwan po ka. Nga pray na sil. Kaya ay siya totoy mo lalgos. Nga nakmanas. Si feel petafela mo laga. Nga lila kumransil. Esakaya. Mga pray sila nga. Ako lang sinkat ke on gosh pangakalemia lensia kon gosh mamun na kayo rekle napasis nga fakta nampasing elikwet na ke life being askat mo si fan na nga ko kadaf dominion over animals utaga kalas na ke na malungan mamulu na el sa kulukle na matolu na on gosh tolu bang and pangan namba sila sitan. Nan galaxy nga men sa ganaos sila namba sila sitan ngayon ko siya nga pa bugon ngolon ko siya pa pala. Genesis na gifakyak na it gosh na pangan completion siya. Nanu siya kataw siyam ke namba. Namba el tako kikas Greek siya pang arithmai kikas Latin na delma numeri kasing di sa delma numbers. Na kat finli penake talik natin kat ngeke edel mata finanichap te foklane aspe ay wala lapsi innan reklanasin ma Israel na kumkan dia wasingan pacl ke wekek sapta si fossi ke lensi umit ke malem siaklu inye siaklu
tukun Mwet Israel illeligenitjab LEUM GOD elgaskas del Moses in LEUM nuk matalsel in Moses Sinai elfak. Na pangan masinge indaga na sheshka dinetala. It was so named because in it the children of Israel are twice numbered. Hash pellu awe ureklagetalikndin gatni. Hash pesi. Sie once at the beginning kimtaweka. Naketel apkranin shunandele fashnawe na sia washi directly. Na basi sara taka academia na sheshka dineta. Nake maka sima academia ke nga kumin kapsa ke kataga shanam ke weke ba casing wilderness. Elos paka fo kweli na yen moesisa. Na ora taka na sheshka dineta pel maka tram ke numbers nakaditala ashipesi para itakyang puksinga weke ka. Na nampael matawek ananen matawek na enzima puksyak lugi pebal nata siya Exodus el tuiwea. Nakatangat ang dito na kat finesta din ke timeline na to na kain malim si ma nakaluo tukun instruction ngay dakyang nasilo siya na pia instruction ngay papuksyak toliki pebal nata siya Leviticus. Nara Genesis reklefela Exodus pa elos sumata ichapne Exodus del exitlig yan del defuklag yan na metiki na pangavak na right immediately instruction ngay takyang na pafta ka vakalemi ke Exodus angol vasingalit kosmo oingi ke lense o met in malem se met ke yasyak luo tukunelos illaliki felichap tulokin yak LEUM nuk matalsin LEUM GOD na pange LEUM nuk siya makadel sang instruction na sil Moses elosin kain me usin wela losa. Nakingasam ki wala lapsi ki madislan Israel nga ki wekya ki saptasi nakalme pa sensis singay tekle. Na sensis singay tala wala met indila pusya siya metin siya umaas. Sensis ngam tabi orek finances ko siya. Orek pain sang kunek lamet ko siya kasar finansiya daw. Nara anay nas matawag organized lan melan met dalignin gat nge. Natako na pange pelsima itelem tawag kin kain takle fast but then marching begun to Canaan. Canaan nagifel in lenga. Nake elosam da fast nge samlawang campus na daldal. Na campus sima dawrik magenye pa kat papale kololos. Na Delfine alien sai Canaan kamema delete peta la pie en mo delin falekeo delin na si me direction na wo na siya yan kat paben kololos. Tajakta kimanga sikyak aspe masi sikyak yun dalig Israel nge. Dal matawakin as mungul as katasil dal sigin kifas lain de ukwe mama sapkin yak in tatafla na siya losa. Kalme ba, deliver la losa, eurek magandyak Moses. Na pangan pa si ma judgment, kaya ka matawag patat na felosa. Nara, elos for ke, lusen ya angaul, siya pa ya kain lenit kos na kilen singaul, palasingan. Na utak lelo silosin kain matala. Mayen, alena, kumte kain eken met me, kada mo mata laki mo ay alayok la mungulngulin me torkaskas ma ka wente si ma kain mangan nara umata singe padel mo old generation dies off na usa si new generation si na nampaya kila ekash metsingan ako lain pangasum nage enkene na ora katfinel loang laki oya si ke deliverers ngin som kololos talgi ni chip ke Exodus singa ya. Pasaman yak na ke Red Sea mga fast na ke oyang ya. Ingin nagat finally mga academy ngayon na si mamay los patat yang nagyapa. Elos kinga los nga taligikat
na awal nos alu na ki masay na panganay si mawasula lang ang tawag kaya nara insensen kun matliki masula Toko ki pelsima polil taka na ki pitse ki mga samla tukun mga na ki parhane tausin luye pangan sisel taka matamalut tute na pa polil taka as an evangelist kalman evangelist pa kung for masay church fakalik kaslan ka pasta si pa James pa pasta si met Jerusalem elmat ashopoyen Jerusalem polil som me pange evangelize il som luti na sin moeda nara ki faklal Paul inkain sige nget la lima si matawrek ngelange met lililok makina ko sin sam masikyak na sin met matalash siya walal Moses meta si Koren sapta singol bang ungwan dieke elos na kayo amta yakarangan yaklan shuin pakan yang siya napangan kampas sila losa ke fonga shuin esi ke lena shuin pakan yang si na elos na kayo fashasta me asha ke woye in pakan yang en mea elos na kayo baptize la o na met fast kol Moses na kumli aun ko fa mamaya ka pangatel mo awen baptism si bangan valetari katolik din katne na elos na kayo kilos sunen kilos valange elos kang may mungulan ngon siya pa fakla enim manim lan ngon sina na kang mungo lan ngon sina enim manim lan ngon sina elos nim ke yot ngon si na mawelo los fash yot siya pa Christ si Ben nakatfinit deliver sila Moses ngayon siya dalik naliki kos Christ sila kain iskat daliki kos siya magataskim singing naray kaya nga takang elos manes Moses el panalos na siskan fen vel Jordan na Joshua el safan siya lilya usyak na kefen uleang adel son na konak misle siya mga bakma Christ pausin na siya nara through Christ only yot siya pa Christ si Vena that's the rock pangan pailang si pangan yot si mataka fukulya masalala si ma katram lutige buklal Daniel kepela na bagot nesera napapoil fakla tasak tane oinge pasilos kat el tia in sewo si panang mano miselalos oelikian moisisa old generation siya para ganyak ngayon maingin na kayo ang masikasak na sish na si kumbe insensin keken kat takadin tia kena na ke makuluk o na elos ika nga taga tasaram ke sexual immorality nga taga tasaram ke impurity na pa sapta singa taga tasaram kun nge intia pe alo na ke masulala o na kata sielo stara o na masumaslaw fa Mwet putakin mga nimnim nalos tuyak onsosyo kadin tiye molken genekin kosyo pangan masing asamang gani kaya o nakata sielos inlen si fan na tausin longol tolo sielos misya skinan ka inlen si fan na pangan po siya si misya kadin tiye si kelim o nakata sielos ara enba kilos keserben kadin dia torkas gas o nakata sielos tara elos kanaus la sindupuven lan misya maingin na kayo sikyak na sielos tain masikasak na sinmatsaye assume na inta masinsin kya kunkat mayin wesikat mol kaingi apkran nagipelsafla katena matsanan ka mo eltu na ka woilan diyang ta elan tiya patatyang na inme shaf nara maasi ngakum ka niske maasi nga na ba kadin take notes we pa naman masamsam kunya kaya
Naki nga samram ke mungle nga ko me fin fast forward na met kata shikindi ke puksi mga ready be ke kata ke lata si ke ipru Kuminsom na ke ipru tolu fasit ka singal na pange mungle na sinmetlan kata ke mainge ino na ke ngan matalel fak ko fin long bersen kat mising ko sintie aku peyin siovus ana met mata lowos elosta ara kilos for la line gat ana kilos tara kilensi losta shikel yen mesis kadel fak inen mesisa elosta shikeya elos ne liela mangara na silos keye ang ngaul oinge ngata ala to ashin medingo esivena fak pel na ke walos nikeke shanga shakos masaplak ngata kashkashak silos Eurela wuleang makalak. Elusif at tiena utiak na infel si mga ako in so mongle na siloswe. Nali oy yang mana sindalik na din kat nge. Polin shamram kun ako min ka sisakluk rider si gayprung shamram kun pang ako min nan ka. Matlalal fong iwiyak. Kusinaro lang na liyang tain tiat oshin maslowasya in sekuluk esa lalal fongi. Paanang el forlaligi kat mol. Inti oinge, kelusen na pel makasenge, musenge, siya onin masamasla, manasyesh. Nakosin kya siya siya len na kewa. Tain wangan siya was kya pa yakle, ke makuluk, ekle simetlik keke. Lalal fung ilash arula nakka, ke katafan na matawagin Ace Christ. Lela ka din sukya ko, lalal fungisi, inge na kisafla. Nakatfakain met ipace pa in Christ. Painge mga fakin masla. Kosin long pasen kat mising kosin tiya ak upayin siyogos, wana met mata lowos ilostar, kilos for la line kat. Siya met mata long pasen kat for la line elos pamet na kewa siya mo siya kalla ligyan itsiya. Siya kadelta kashkaraksi kaya ang ngaule. Elos siya rek magkuluk siya patatle mi siya en mesi siya. Kaya kadelta rela wala ka sila alma fakmo elos siya vatien na utyak na infel si mga ako insang mongle na siya loswe siya elta kaskas kengi. Kelo siya for la lainal. Ke mainge katliela elos. Ta tia kain utyak na infel siya. May nalos ta tia lalalfungi. Nalela si kung ako minta kain liye. Naki-keyword siya nga. Lalalfungi siya nga. Pasi sa rin prela kaya nga praikin naki-room sapta siya nga alfasya siya nga. Katfin faka klemdalek lapay Jesus Christ. Gulo si fan na natin kat. El taga miset kunden tolo el moliak. Na pasyan vakla. Kat fin lalal fung ike kate we a small. Kumeloang na kita na wangan attitude da kyang na kita. Lalal fung imake fun na. Mana kayo masamanyak siya makatarela ng ritual nga Wangan kifak siya. Kate small. Buksing kat fin long structure kaya na at matawag pa na samsam kun. Generation lu pa samsam kun yak kipuksing movement la dala pa samanyak nga. Wandering la dala pa kavakwelianan mo siya pa samanyak nga. Pa structure siya kipuksing anan fa siya pa nga. Na samsam kun da kikainin instruction lu may takyang na silos nga. Na central message siya nga. Anaking akademia. Dali na siya campus siya. Napapakanyeng siya. Na kumsom nag-exoda saptang ngol. Fastol ngulakos ng itol ngulalkos, hindi pa na masi mafakyak nga. Kumesla wikyak saptaya. Pasingal mikos lang uldolo. La pange central message siya mataga na siya puksya nga. Kilin si malamnuk matala tulokon yak siya pakanyeng often la.
matawa ke ekle na ke ekele na ke lutu teng tako pakanyang se dia ko ano laman na parang amo suwe ne siya pel na kewa oingi pakanyang se avan la ke len na ban me suwen pakanyang suwe ne si ngan pa tako ke fonga in mak fashilos ay pain kan tola ken pakanyang se avan la ke len ali ke fong pel na kewa pakanyang se mukuyak lagi finlom nuk matala na may di Israelo se mukuyak pero si mamukuk pakanyang se na taliknin gat nge vaspe kian si mapakanyang se tuiwe na may di Israelo se aktak takwe tala tuiwen kisaplan lemkat may di Israelo fash kisaplan lemkat may di Israelo tui inaktak fash ke bel si mukuyak pakanyang siya nel represent God kilulin karangan ya klala lusenna bel pakanyang siya o kak fin lom nuk matal elo siya akwak nain niyan aktak selos na pakanyang siya dem gugu dal bangay idea si matagayin sa man na si kumkeo na pangan guidance singen el direction siya singat papa katram ke tausin siang fukuang ol mayemit tiki Christ the ko atagate misya na ingi na ngeta na tausin luo mettiki nga ko mas mising na pa ke pelal chon ke el samasta gospel jinga para el ta ko fact la fin pa guidance na silos nge pa God ke pagan yang singa na pa chon tram kun la pa pe na sikyak ke gospel al chon al da ko fact mo Sisel de poco le fac, ngapain kenek, baye, mol. Wangen met somnirin papa, fin tiekinga. Na, son is ben a facla, Sisel se kalem lan fela. Sisel se civil be cascas na sin met pharisee fac, na kalem lan fela, katena met se fast tuku, fa as kalem lan mol yorol. El va tiena fast in los. Kaya kataka samram ke, for fast session kalem kaya. Musinge, the ga kalem yakla. For fashion kalem singe, Jesus he kalem lan fel. Na bata ko akalemi yak nage deliverance singe. Deliver singe ba Moses, deliverance siya ko irol. Nara katanda kliak pit siya sima taka na siya singe. La Moses il kololos. Na ke orekma sisaktig oekyak singe al fasongol ya fakla. Moses el fak na sel opa, when not al chetro. But midian siya, mataliki matayan kiel siya. Kat ako len sumnan fel si ma LEUM GOD el fak mo, ele esin na sis. Ilta walema nakin siya uye mat Israel. Kemainge fasha wi. Kat e fak orata kumin wi ipes kemain siya wo. Na, wekek long siya, fosangos gaya fakla, na LEUM GOD el sapayla, serpent paesin nen maston Mweta. Mat Israel pas ngali emise. Mweta taka na yorol Moses e fak. Katorek makulukke kat kasas line kat line kom. Proy na sin LEUM GOD ilan usta serveninge. Kimainge Moses el pray ke Mweta na LEUM GOD el fak na sil. Moses ilan orela sugo servant osha elikia matan sugo saka. Tukun katena mo siya ngalivin ngayetek na ke iloswa mol at yamisya. Oinge Moses ilorela sugo servant ge prawns elikia vin sugo siya. Nakatena mo siya ngali ilosya ngayetek na servant prawns sugo mol. Nara pitcha singan kumkain ngatang dila servant sugo ngan rekle na ke me pangen na ke pacl ngen naki prawns ko na kingasak na shaman naki composition ke pukshinge nga ko meting am trong naki bulu chinge kat finge tang lieta na sapta si met ke pukshi ka treating na fal ne ke sapta singa la ko sha elda ka da shamram ke
Ital mata Sinai na eshikin somne Kadesh pa Kadesh Pernia. Nara saptasi taka masima yokki saptasi apa inaya wala pisin mukule. Na saptalu al taka de shamram kunna ke mena shufsinga lu na ma inorekle na selos na ke me rolls lalosa. Na ke katakan ke sapta tolu pangan pelsi main nampaya ki pisin mukul ke shufsi bang Levites. Elos pa fong ke lomnuk singa. Nakadet kan ke sapta kosh na itakyang na sin Levites nge orek madalin orek makunelosa. Nama si mama mta ke sapta kosh ma rekan pa sulpe census si orek lemana na ke shipin military purpose na ke akolan ke mayon. Na pelsi ben na ngayon ke sapta kosh shufsinga luong nampaya ki na itakyang kasi possession lalos ke and ke tabernacle singe lom masinge. Na pangan kata mama tagay na kalemiyak ki saptay kasken fani fasha na ki makataskenge. Na saptalimi kos na kisinge ul aten instruction pa taka samsam kunyak yok kengen. Ke kata ka ikaya samsam ki masivang purity na saptalimi kos pege oikye samsam ki masingen. Samsam ki manessness, samsam ki honesty, insiwas mukuiku samsaman en mapay pa framanyakan. Sakluk na bauskat me na ki malutut si mga taskem siyenge saptawan kos. Saptawan kos siyenge takata na kalmean pa elosin kain sheloslena na singan. Na pangan special taka na siya wuhlwelah na sin with Nazarite. Na pangan siya usima esmanyak kemisingya. Kisenri taka ta esmanyak na ki si wuhlwelah pacl si sakluk. Kada taka pangan tasakta kimi si fuhlela si kasaklan si siya. Na pa etaka pe kadin kain akatayake. So king ako may matawakin saptawan ko singe, mas misingi. Tukun introduction si mga rela. Na pangay oyen duti mangamta, ako nganta, wiko uske, taka onsa ko luka, rela, samsam ki puksingan ka dinitala, asya ki paepala, me katama, sumanyak kim tawak singan na baka tron kimilituta. Nara uskat me ki saptawan ko singena. Nakikat samsam ki naki, anenakness man nagi honesty mga fakpiya nga nagi purity pa antlokyak nagi ngankain samsam ke toelel na si pa samsam kin nagi mapaya na kadata ka nagi on question ita dalin shelos na mukina na pangan me takada na kadalita na priest nga Edalta ka ke shuf silan Levites nga elos pa me itakyang privilege nga na siya. Ingan fong ke temple la kola lugan manang ewa. Tawangan na itakyang waldal. Nara taka na siya din ito la pangay matawag si may kesla malutut si matako in samsam kun nagasya usya nga. So priestly Levitical service was the exclusive privilege of those who belong to the tribe of Levites. Na pangakalimia na ke fong ma gui din temple komfin tema ke shufsing kom enenan sin kumte iskum na ke. Nara taka pe na ke masing the Lord here instituted a profession malfak mo any man or woman of Israel o na sisin matayan kam kulfin an Israel malang si rela si wuhlwelah yematan kat inkan si fena shelos de kakisyakanalus de inkain takana serve kat ke si period of time pangayan si ma privilege nge udaga ngake sangkesla malutuda as privilege da kyang sin Levites nge tribe of Levi
kaditala me Levi pa sisin trufe katfin wek nake Reuben, Simeon, Judah, Levite, Gad, Dan, Naphtali, Issachar, Zebulon, Joseph, Benjamin. Mangan me trufe na talikmatayin sita eldena eken itakyang nake truf nge men anake malankat nga kwa kia. Misyenge ale uperamram ke women's liberation gan mange ta malankata ba samram kenge. Nara me shuf na singa lupa sa finna sa likmatayan sinatal Jacob pe. Nara sibe mamaya ta nga kawintok nan ka pa eklenel Jacob na ke Israel patalik natal nge. So siba Levi natalik ke shufla la pa fong nge ke tempo la tawangan en lalos. Na maasima reklenge mga kalemyenge provision singe matayan si kamukul si in Israel malang si Wuhlwelah Wuhlwelah singe yemtan kata mailo si shelosle nake palan pel si inkain kalen sa pakat nara akalemyakla kainin Wuhlwelah singe would be made by parents mapapa on behalf of their children Resaela in kan sang aula talik natalosa. Na katfindi na ke siya samram ke papalang ke siya Samuel sapta siya basingal siya. Fak mo na lara siya Wuhlwelah nako fak lemkat kalena diya mat kalen saplom. Diya may kyoklok samya. Nimit man kunyale kumfin siya wen natik ngay fa kisakunulang na siyum talan siya met Nazarite. In molal na fon. Na pang period of time si mga samram kune. Period of time si mas manyak. Nga in molal na fon. Ilefat yan yung wine. Pangan masima ilosin shrelos lea. Katena menim ko. Katena menim ko singan wine ka ba samram kun ke mandea. Hindi ka. Oye pefatie na kalkalle aunsifal na shaving siya ngayon siya mama indirect na silo sa panganin dalhin Mexican na food masinga na masinga akalemila it's an act of devotion tajakta fin act of devotion siya enen takasin mache voluntarily elfin met matwe nake met mata yaktari nakatenan ka nake legal age nge na ke mutawak piang siya akalemila papa si ilorelan sindalik sinatal onis pia masinga dalela na met na kayo ma utelain kain orala ko yasingi papangbang Nazarite. Kanmen kas singe pa matako ke kas si bang Nazar singe pa to dedicate kum utela siya. Nara ke kum utela siya mo kome some get duration of period siya kome si kum la kum dera mangan napakasing di singe mo abstain from fermented beverages. Napakadesam nam kundage may menuma kome pala anain me mamasra isi. Nakatfinta ka liya na ke wekyak ke may rhythm siya nga. Fason gosh, saptaon gosh, fason gya gosh, fakla. Fuhlela liki menum ko masray. Napangan fermented beverages siya abstain from. Ilfat yan nim ko tayo na menum mariklaki shonin crepe kakang crepe ka raisin. Kelusan pelmail awala ma elsimad Nazarite. El fatia kang katay na masya takaki oin crepe fin negefite kakikulun crepe. Na fakla nagefasyak limi kosh mo el tekain me
kalla aunsifal ka resaela aunsifal bavakla kelusen pacl mata ye wuleang la Nazarite elvat ye kalla aunsifal ka resaela alut el kapiri ke wuleang siya kelusen na pacl kisakunulang LEUM God el fuhlela aunsifal alut in kapna na mesikyak nake fin papangan mama elot lela nake mangan aspe mama shikashak ma fakla elte kainta ka pasalla munun me met mise ka mano mise na pa fakki foson ko shinganit nake al ko shingan mo inlen na kayo mal shela na sinlem ka at el fat yapkran nake si mano mise finne mise pa patamal kanina kiel katamle tamtal el enina nailan tia apkran nake manolos akfokfokiel sifena aunsifal da akalimila el shiyak lena sinkat kelusen pel el simet Nazarite el shiyak le akmatalye yak na sinlemkat na el fineurela o yesingen na el kanaus la ulela silalingen na bafakki fosit koshma finne mise papatamal kanina kiel katamle tamdalal elenin nailantia apkran nake manalos akfokfokiel sifena aunsifal pa akalimila el shiyak lena sinkat na bafakla na fin te mailer anoya si aldakate pasalla merik kanoya singen na bafakla if however he advertently came near a dead body yet to undertake a long ceremony of cleansing fin sikyak na rekla si anain oya si dalorik maginin sang aknas na sila na pangan pezima me kalkelle sifel kilensia kitkosha na lensia kalkoshaan elna lenus me luo ulea takainta shlaken me kisefur den kain den rela na pakalemiakke fosia singal si nagisingal je fakma fin fokfokla aunsif ma matal lan sin Nazarite kishbin osmet si misen kedin pel ana elenin en sono lenikos na resaela aunsifal alatlal oingel fasipilpe na sasla kelensiak algosha elefa usielu uleka luona ulena sin kol tol kenien utyak lanlom nuknuk matalsin lemkat tolel va kiseken sietain me kisse sietain me kisse fur inaknas na sila kisbenel pasalla manu misesi kelensia na mwetse fasvidpe akmatali aunsifal na mange mak wagi ke masaplan katmal da sangsin mosisia na men kata mange idakyang penasil pal akademia ke oye ma insang aknas na silangan fin pa naging masya mga riti si Fiona danatari papena siya ke Leviticus saptal mi ko fasit ko siyang gisingol fak mo si fintia kain sakak suko sip kasuko neni il fa aussi na sin lem kat lo ule kaluo na ule in moli makuluklal na katram na ke oye madeldaran ke burn offering singa ma orek maganya sheep ka neni mange na pinewang ke na sinmet nge na ma dalgan rek maganya pa ule ka ule onge na pa manake me ke sefur singe na pange masira nga samsam kun ke mantea ke marichi mataka ke senriela matena sap kun gumdalinara me ke senge pange merit mga fakla efo ko fak ke merit singe merit siya fakangan na baka tita na sipean pa mayen telar arama telarat atenan sipay
na folok na kimasi mga tashkyan na kimagkisyafurishin eh. Elfa usi maingin na sinmatol, siya fa kisyakunule, siya nakikisya si makulukmit, elfa kotaya kayawe, at ya esta si veo, digimano. E usugan ka tashaka, kena si sken longo, siya lalao, nakiwafa, ukwukle, nakilongo, kisya singi, mainesta makuluk. Samtoki, fascinatam sjalla, lomnuktuk fascine, somanil la timpolane, de kekene udaklen ke shoane floko, long si masam kunjakne, alter singi, en kisya singi pasmanjakne. Na elfasang ule siya klua tahin siya may kisya fur. Fall na ki akwak, inoya singi, met tol elfa, ora kisya na ki makuluklan met siya, na makuluklalfa, na nakmanas na sil. Nakatitala, oy yenge ma in itakyang period si main padal ma consecration nge. In cleansing siya, nakachamram ka nake me consecration siya nge. Napafakla, LEUM GOD el sapka na sil Moses, ilan sang akwagingin na sin mad Israel, katay na mukul kamatayan siya, orala siya wuleang, ka inmol, o na sin Nazarite, kisakunulang si fena na sin LEUM GOD, fuhlela di kimanum ka masay. Ilfa tianum ka tayo na manum, maurik lagi sonin krip, ka kang krip, ka raisin. Ke lusenna pelmail awe mo ilsimet Nazarite, ilfa tiya kang ka tayo na masya ka in oin krip, fin ke fute ka ke kulun krip. Nara taka na siyas na ke malututsingin nga komunitala. Kaya nga kami taka samsam kun ke Sandria na ke samsam kun yak na ke masikasaklan si siyaw. Asyaw siya ka taka saman. Naman sila si name sa ke week nga pa saman na ke siyaw si masaman yak ke masi nga kada pa akademi ke malutu ke Sandria. Tasak tayo ni tala pangay kata samsam siya ma dahil ma kadin kapsa malututsi ke Sandria nga nakikata samsam ki pepo lang eh. Na kat finloang nagatak ki mauta ka na siya ngita na uta ka makimante Tuesday, Wednesday na pamusinging eh. Nakat matawakin to lila mesira takle mga taka samsam kinda kimante amo may sinsin ki manum ko. Naskimut ka nagimasim singing eh. Na aklu kata ki Tuesday karangan mansiwulan fela ki oya pay. Na kaya kata ka fak nagila insistes laki ngon asya mo masman ya kapa inte ita kanin mange men oya nga takati kosela flowlan mansiwo ngen taka. Na pamusingi kata kain lututkin malututsim singi nga ke Mwet ma shell losle ka long gastan God si fena taka kasya ka na losyang na sin LEUM GOD ke oya madalete ismenum nga ka inkan dedicate life la dalan kalan sa God for a period of time. Naray kaya nga taka pen samsam kunla siya mamakat force kem singi pa kata sis ito akwak makadiskat yang nagailan church nga. Kat finloang nagay mama samsam kunyak nga eh. Tatena lois salama mama akwaki penasiski me kaslan gat nagay akwaki matkalan sapsinti aramasing ka aramasing eh. Nara siya mga taga-samani kaya pa pakandan Mwet me samsam kunla oh polel saptamodilen nimuain. Pai el fakke. Da kadin na kadindila me context me specie. Da model dalik forshe maskenin siel. Masing rek magunya ke cultural dalamo. It could be a used for medicinal use. Kan rek magun anen nosi. Nakat kufes mangin na ke
kinashpen kat ta ko la kadis kat yang kat ka din ana kadin sige kadin rationalize ka radicalize mange papen na katara na ki me nga kay ni smashing men then assume le mga kataga ni scopen ki pa me wan ki pa pala nga ta ka kalemila suko siak ma sang produce pomenacrate nge ko shwen nge fox nge ta ka ngalis ni ta ngalis na shopo am ko ina amo fakwa kulukle na makatis ma siya flyeng parang nga fact na kaya si fakwa kuluk ma ta ka ki kopen si nge ka mga katakilin yun na dari pa cancer si kinwelang ilale rampant musing pagkandan be met mi si katari finan yun na kaditake finne met lash nara musing kataka samram kin na ki met bang Nazarite ma o tela sildal ma edele kasya ka lo siyang na singkat na ilo siya ora ma me ang kinay po ko sorry la sundak kasya ka lo siyang na singkat in me fashki mama kasla la fakla mo nga komintera ngai pakanden mail fakka dinara katera pakanden mail fakka dinara katara nara fuhlela la como enan demet pa fuhlela nga mutyak ngi klan sapsinge enan nga na kompa hotel na pai insumlerin kat fin met point kat medikat kunay kana ki Andrew ilakelemi mo ako na lak misaya nakatakati tayo the tapela ngali taliksi ngai pangun ya in fact la eliselan nagita with church kishenria el palana pa si fenama el enina na palen utyak el na pa wala na lan kapna sil men lakan na ngai nga anay daga na sikanan kana sikla akalan sapel na leadership matena liang kalan saplaga metlili metlala konfineta mga palakan inget la matatangi tafong nilagin mo laka matena kay kumin pala mga palaw Fushesh kinga vakneta inkain ko flamong lagi pelsi ngal taka ang ngal nge wipen ang itla si vena pakum takla ngaito makat papel lang siya ngalikik nga tukoy nga safla yung akafa siya timot siya nangangit na yung taliktik ni talik nadas nga siya nga ten patatyang nake musingi kadalin na kaya fuhlela na rek maawal kyos takate ulle talik nadas siya taka kilutude piepel la sin kain bola losa napay na nga matawag disconnect siya pangagata mama il siya kulukla na il siya ginsan fisikat me akwas sikat siya ka malututan kat nga takapinga na len na ngay fatoto lepe kaya ka tayala ka tangata ka ni kasyak mga ka ni kasyak kaya ashi psilom ke makume si fena internalize yan na ke mauloma insan kasyak ko na inlom si man kumwetang ni la me fuhlela na me si makum ni matewo kume musya na ke ka kume shukin genek si kumin kain me make them understand in fact la matafong lagi masing for a long time malgid pa siya from sindaliktik ka aba fast ni nga kunayak tuk ki nga utyak ni klensa pa basta mistakes nga rela in mola ka na sima nga li effective ina pa sham na sildal ki pa siya malala aspel file daga din sugak pa siya kasi daliktik ni sham dagilutu deta ka grandkids tik ni orangay tala pa feel me kasi nga feel me nga mda yukla mesing sham na nain mo man kirek pet man game of feel me ngan kangay tamal palakin nga sige na ngan fact mga fact ang aten longan ngan
sige long la mepele fak. Ano nga sikin nga loang na kita na ngayon na mga tuwel mang ano nga patati natin ngayon from level si fon na. Kung kaskin de kan can understand na meron mo na. Si pang and ngan kay long when may listen to them kita from. Aspel nga na shogal talan na delfin shogal talan na kafasal talan na in the work. Namasi ngaliak pe faktik yorn sinalik gulo na nga ba. Ngate kain modelin turn TV si ki living room nga amta TV in vakil si ka. Finger fact la masi na silos. Eno nga lo na ki kat papel rang. Wangan si makat papel fact na si kum nga kumin oro malte kain na. El panglol Eprem na kisya kan natalik kul sinata nga. Final Moria. Na Elko kababa tumasin ko sa ko na ro. Paal sa pa mawin ko si fun na natal nga. Funa Eprem elfo na kisya kan laisik ismel sak nash. Nakat finnon ka na kita na wangan si makat papel siya kumin oro malte ka na ro. He will deliver. Mara kaslan mamdo ke Genesis niki revelation pange weapons si pange may karangan yak silak na sumingin na si kumingin na ki foseklan felam singi. Katigan no to la pelji fan na dagat kakashik okuku nenei kaskata. Ekashikat. Nara takalash mi singi kadingan diye na ki Nazarite ni. Siya mga iskiyaw, teka wilakyaw pa. Commitment sin ganorela. Ngasum kalan sa pagkat. Ngay fakulo na siya kimang. May mana kayo ang ara siya yan mulaga. Sa fly kalamla. Ka wangan le. Nara elfinulela na siya. La muli siya at muli naktak taga na kilos nga us. Lom nuk singa 4 el ako en si na si kumpe el akalam ke gospel al John singa lesom ako la en si kum nara matlalal fungi ka dineta ana ki malutu singa tago elos malalal fungi elos kanutyak na infalin ulayang siya pitse si maudaga na si kumla kat fin Wuhlwelah na Nazarite nga na sinkaat. At the kanta fungle leadership lan elsya maurekat leme. Na panang malutut siya nga takan kasyakat, kaksyakin kat ki malutut wo, kataka kaya kipel siya nga ya. Pange mga kaya ni kasyak ki malutut siya nga ya. Snaklukat askial ki o singalon ko siya nga na. Awit na fon pagkatas askeng apa nang ngayon si unsa ko ngayon sa aksafila taga nila sa tukun may nga pray lagi maluto ta askilila may taga ki porta nga taklo malap na si usta kayo astak lagi nga estam tak ngata na siya nga but anyways kaksigin gat ki maluto ta and pray lagi pa kat may ong laon sa ko fatilik kulang malap sim gat papa ke makat kain sa malutot siya kadin kain talagat kain siya nakasya kadin katwot na siya pana siya may kasya matal kadin kain resaela pelas na siya and kain jepe eisma sa fal na in tembal siya kat nga siya Keshi ben molin met laska deftotole. Panan ke komisyon ya daingan nomin kat. Akas makin yakat lakasing yung nikiya yoros kadin katangla. Mashof mataga na siya. Kat kula malap na siyum ke mat wiyash mawikat kilan singi. Mat wiyash pema. Mukuyla tare na ke makunelos. Kat pray kelos. Kat pray gash na kayo. Nakna shukya baosh. Painkat.
nanakmanaiske makuluklash papa. Langsi talay kuluk na sumke, men kastum vakla, gat fint je fuhlela makuluklash. Kom je kain mata, enjumin gashaw, in de boek brailash. Panagat misesum, kom de tui, in akalimina shishki kalla and dallum. Gadin kain. Fashengen fashnamit, gat mishe in lossen vulwas kinuknugin meunlum. Dagat fashilik, ken won na doom, Jesus Christ, gat lalfuike. Amen. Lomalap, kote, kaliya ta kanila shangan kan fak lomalap na siwos. Masaplak na sinlim Insaling lang Awaboyak bak na sin Maliye Mainte wawoda kadugin May kayo kaywa Bayina Kadil po Bel na kaywa Indo aslang Masaplak na sinlim Insaling lang Awaboyak bak na sin Maliye Mainte wawoda kadugin May kayo kaywa Bayina Kadil po Bel na kaywa Ay, global la bange siaflen ta kanila shmishenge. An global la ke artosan. Loke ta kaloman Seko Abel Suratni Abel Tamae Abel Leis Bagena Abel Yolinda Abel Kenya Oske wa mas pasak pasak oskan kulamalla Angata kayani kusen meta kanila shmishenge. Kalau last itu kata sangat penting ya lagi betalana. Akhirnya itu sunika akus. Ange
sham mittigi rapture si mga sham kun aglo jin ka chun ola sa bangai ako eto ko ke lendi tuo etya da la kalam ke dari la me keyword ma esa man je kisen rio ito me maski man ada ko na dito kasi del on sa talang stuyan ka lupe daw ka Hindi na lang yung na-proy, kaya may sumi